TV. Nikita kangine ndio umba kwithiro kiwatanira na wonina ni bwana ntubakona kanyaka twatanire kenda kumenyithia Nteto chietu Weru ari Nteto chia Weru Ithatu yara twithirite tukubangana iria hindi ombere twithire tukiambire na yara twikirite rito Nteto chietu. Ayudi mutuate kwithukira musafari wari gathi kirendio ngayekie yantuko Ithatu. Aritubo University kaunti ya Kanidi kugite gambara kuwata mbaru Professor Njoka gutwika ngabana wa kaunti hiyo. Njore ya Meru kwanza kuliungira gikundi kya athenjeri ba Murungu na bokuwa bakawata mbaru murengo yo. Akaribada ngatha kuachia maratathi ya miunda kumanira mpathuche gisiasa ate kama bunge akabyabya na mpuro wa buri. Monero matu wa madidi wa Weru ene sindi karuedha na ngiatwa PHINEAS. IMAANA tutiro tukiwatanira mwanka mutheno tikithiro kyola antuko ari kinyentuko yakalono Nteto chero Ithatu ikambiriria taichi chiongwa munini wa William Ruto rwironerwa gitikio rais Rigathi Gachagua nethirite nindi akirikairia ndionga yekia ntuko Ithatu county ya Meru areru arethirite nindi kakia campaign cha Kenya Kwanza ntere cheyembe na wetana mbere na kuringira ndebe munini wa rais kenda kura chiana gikabone kya gutungeria ndiguru ya Kenya amarabu yabrata kumenyithio ni mwandiki wa Nteto Nicholas Chabari agututariria ni ati mubunge wa mathira nethirite nindi akimatoka kwa withone nyuma yanduke mbithi pamokwitira bakitho kaira musafara yokie. Rigathi Gachagua twari akomba kwithira akiathiru hau na akomba kwithira akona thirira ciathiru hau. Riri ndionga aya Rigathi Gachagua ni munini igwa Daktari William Ruto kiri Kenya Kwanza ndionga ya ntugo ya Ithatu ntere echa Meru na ntugo ya munthe ndionga eno ya njeri ntere echa athi na muchemania uthiete na mbere. Hello. Pole sana. No ende kwa kibanda giki antobotu ite bathikiritie muchemanio uyu gutiarigiria manto mathi ina mbere. Aitombe na kwenda tukiaraniria na His Excellency the Deputy President William Samoei Ruto. Tukaomba kwenda tukiaria borathiru kukamba kwenda kwetetheka. No ntwathiru tukwenda twenyuma na inya muno na no mwanka athiru yomba kwenda eke benefit na ku benefit ku athiru ikwenda kwena barabara imbe. Bokinya mutuati manto mathi ina mbere otawithire na siasa cia thinambe na kuonekana ataka ikuringwa. Wake nyatani atotiganeirie ateraga githumo akainaga wega rero utokirogama araneganaga irate turamwira inuke niguo turamwira inuke kana inywe siniyini mnamwambia aende nyumbani aende pamoja na mzee Mtendawini. Mheshimiwa Gachagua, sisi tuko hapa na tunakukaribisha na tukwambia hawa ni UDA kamili. Ile kelele unasikia ni bure, ni yangu eta medho atiola tebwa. Teki ya makenge kia URETERI pesa mfukoni. Ukaendwa ni Dr. William Samoei Ruto. Arende kwerwa anto vamo tuate
King'ang'i na arabai kere Azimio abai keke kitendawiri imakana ne orongo no ende nyuma ya ndareka inkai maiga manjĩria kubutana igũrũ na anto bathangaranwa aburu kieni kiage kurege kujura anto giatigwa akitheri buru ende nyuma ya ndareka inkai atongeria bamwe bao batongoretwe nimethika alinturi bachokire kairi na kwanjiria kumeneria ikarika ariri bakiuga batitegeria untu tao bothi na mbere na kuonekana bukiruthwa igita aria siasa mbia sweta wiki ya maia uringa muntu pamwe sibitari bari bangi baumire indiwo ukurutite anjende ure utethekere nambi yara yakurwa ni mbio ruira ndwenjara ni kuona ni ororiti ndwenjara te kurwa matharau yatena ngui nkuruki ijogo kinya akaribo bongo bameneretie mantu mama bakiuga yuthi batibatiri kwithira bagitigire gutumirwo abuthuku uge siasa para tuweto mutuate division tukenda kuthuka ngirushima bietu iwana siasa no ntuate kuretana ba webe ya wiki maiya muchamania na yayo no nto mwekuru akate kuya muchamania na yayo kwa mimi nimesikia vibaya na kuibo bobo imantu ya karika no nto bakwithiri batu twena kura kiondone tukenda tumirana beto na ino nto kuibo bobo munora ndona anto bamwe baringi ria wewe le yo menyomba kwethi mutonyo kwaringaga no gethi muntu wanjenu tunyaro yo babu ibothomi bukaromba ite na bwaromba ite kutetheta biembe muntu ikwa maiya tubuka kuthukire tura mutuate na mbise twa mutuate na aru antu wetu bakumia na kubate mangwa kuma mutuate Gembe North Peter Class Chabari na kuringana na ndondoria bwa kambuni ontweria Infotrack Raila Odinga ni watongiretie na gichunche kia 43 kuma kireana achindete munini wa Rais William Ruto na pointi ithandatu Wajakoya niwe na amba ithatu na gichunche Kenya kuma kireana kuringana na ontweria bwa komba kwithira nende kwenochokere bwa kura burabomba kwitha bukireta wani murwiri wagitiki na kiama kia Roots niwe Professor George Wajakoya mpumi shamwerisho sha kambuni ontweria Infotrack shimwekete mutongire ngwate ni Azimio moja rirondinga embere na mwaraja 43 amutete mutongire ngwate ni Kenya Kwanza William Ruto na ithandatu orwe na mung'ana ja 37 mutongire kiama kia The Roots Party Professor Wajakoya enamba ithatu na mung'ana jwena areo kiama kia Gano Party waiga mwaore aingite remboro Infotrack na mwaraja kibogo gaturumuinya mnaku Infotrack barua kuna kiguchi ya Kenya mwana wa 16 baramwankira ndibatithoro besha thuranire na bakethoro bikia kura ciao tariki 9 kirithurano binene nago kariojo nande kulingana na Infotrack barua mwana jojo ndinga ja 43 kuma kire kura gikundi kia ABC kiandikithete 22 ondinga akethoro akiona kura 9 agaturumuinya araruto na mwana wa 37 akethoro akiona kura 8 gaturumwe na ko nande kulingana na Infotrack nonto barua kibondo to kethura kijite mwana 50 kuringanira nemwe ore wathobo Kenya bwathorerete thegure kethura cokirithura bio rais ora kujekire na gichonko ya runoff bari iteito bakora Professor Wajakoya jite roro ruinge na kukirite gukethura kiarakania Nteto eje. Can we be very clear that this 16% that's undecided will not be undecided on voting day? Yeah? So if the 16% overall go to one person, they win. Raila needs 7% extra plus one person to win. Ruto currently needs, what is 37 to get you to 50? He needs 13% plus one to win. Kenge Infotrack baringithania mpumishosha mweri muthiru na bakogondinga nongerete mung'ana jwemwe are munini mutongeri ndo William Ruto ataurite na mung'ana jwemwe
bari ugondinga nongerete kugwatomba Rutero Northern Kenya, Lower Eastern, South Rift na North Rift. Ruto nwe nongerete kugwatomba Rutero Mount Kenya na North Rift. Mount Kenya region, in June when we were here together, I said to you that Mount Kenya is an indisputable Ruto stronghold. That has not changed. Kinyanira buru betarire bakugondinga na kwithire gwatombaru kiri kaunti 21 nthigurune. Kaunti jinacio ija Kwale, Lamu, Kilifi, Taita Taveta, Garissa, Wajir, Mandera, Turkana, Makueni, Machakos, Kitui, Kajiado, Busia, Kakamega, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira na Nairobi. Ngaro ko wingi barwa munino mutongerio nthiguru na kwithirwa kiendero kiri kaunti 16 yacio. Kaunti ya Laikipia, Embu, Meru, Kiambu, Murang'a, Nyandarua, Tharaka Nithi, Nyeri, Kirinyaga, Kericho, Bomet, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo na West Pokot. Kethia kiu kingi bacokete bwa kuna kaunti 10 irabo bairi bakwithirwa begana kura cio kaunti Mombasa, Tana River, Marsabit, Isiolo, Samburu, Nakuru, Narok, Bungoma, Trans Nzoia na Vihiga. Reporter Nteto TV kumaja kingine kutoka Nairobi, Mbita Boniface Mongera. Natukuma Nairobi tuite kaunti ya Tharaka Nithi na right of university kuma kaunti ya Tharaka Nithi ya mwana bangi kuma university ya Chuka na Tharaka Nithi ndebe dirite bakuma era na kuwa bobari watambaro Professor Erastus Joka kirigiti kya ngabana kaunti neu aito babari wani bedirite nende bakiwera kuwa ni oritingwebo kekero university na benda munoko na nende oritingwebo kinde ni akaunti ni bedirite bakiongela na kuwa Njoka ni weokedira nende wetedera kiana kwa geride mauturo ya Karibanteri na kuwa kinyari toba kona basare kuma kie county. Samuel Geshimana aranietie na ritoba aureka iteneo kaunwe gitari mbioki na reganite na Nteto ate kuwa mtu adirite kinyuka irakirite kia ungabana na kuera awati barubaki ati no mwankaba ketira ba kinyande bene. Ojo imutukanio wa Aritoba University ya Chuka, University College ya Tharaka na Aritoba University Chinge Kenya ngima baraka umokago ikaunti ya Tharaka Nithi. Baraba bumeritie kwendekithia muruiriri giti kia ugavana kaunti no Professor Erastus Njoka toe akwagira nkuruki utongoria kaunti no. Aritoba babariuga barendekithia Njoka no ntobo utongoria bwake bwega rira hari munini wa chancellor wa University ya Chuka. Tigotari toba Chuka University tubangite kuthura Professor Njoka nuntunwe ari munene wa cukuru yetu na kuringana na maendeleo mara ni ntete cukuru yetu tukona twamwa gitike gutwika governor kiri county yetu ikathi na mbere na gukura kuringana na bora tukwenda. Owe ukirie eturarire turi ndagani ethira gutaina ga cukuru ambiria na polytechnic na rutha ino na mekuririe. It's now a national and in the coming days it will be even an international university. Tukiaria togo monde kwena a few wazungu ambao already ni mathomera ku university yetu ya Chuka. Tunampenda Professor Njoka kwa maana ameleta maendeleo sana katika chuo kikuu cha Chuka University. Nkuruki bariuga barendera Njoka iwanda bira akuga akarutha kiriwa kirawadi bira bakuga ibyo bikaba chwera wera irabathiragia cukuru bagatora batachiona mwena kuraithiria maobatu mange mambeo mbethitabo. The current governor, the current leadership imekula hizo pesa. There is hakuna industry that we cannot be able as youth, as graduates be proud of anything in the Tharaka Nithi county. Joka tekate kurite university no ne ati kuringa abo ati angethirore mwega muno ni ati kabangire kwiga ungumania nthi kenda bota gukinya guo guturi and then ninge tutaimona inini cia guku Tharaka Nithi ne tukona ke manifesto yawe na stipulated so highly out of the 100% tenders ya county government ne monenkaneru na promise gento tukarwanira nakyo. Bariuga aritwa amona mbeombethe barabangi ibateya niritwe ithirikari ya kagita gaka untu boraba kuga bare na wetegio bukathira gukurukira utongoria bwa Njoka. Riu tio tutaimona cia Tharaka Nithi tukona we are bit safe nonto kuringana na governor no aralevo ne tuice kathina na imona nini na ira ciena kione kikenene tsika kona takatuka sindana nawe kana atia but basically professor na twambatirite njara. I was a
chairman for 3 years in Chuka University. Na ciana itethekete na bursary ya county is only 25 for the last 5 years. Ugena uria every financial year 25 na kwena mbia inu mbia igenda ko. Kwa urumwe bariuria arito barabaringagira kura county no bathure Professor Njoka bakiugaga anwe akubwa gutongoria county no. Riu no akankwenda kuromba antu matharakanithi ndi mwerense ndi muthaithe mututhurire Professor Njoka. Nonto Professor Njoka baino wange tutethia na wange tutethia kuringa mukuru uyu wa thina. Arito babange bakuma Tharakanithi county na bakuma county chinge chonde baba thomaga Gatharaka agachuka university na baba e Tharaka college. Tariki 9 cha mwezi wa 8 tuvumilie kwa wingi tuthure Professor Njoka atunintere maendeleo kiri county yetu. Nkiripotera Weru TV kuma ichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geishma. Ngene kuna tinkoro kianto mana ile kumatiania barabara area thingati batekwe ebua baore ogochwa gitike ongabana account ya Meru kara mwangaza na ndi bethirite baya mudama bakere na ndeki bandeto ne bawugete bategera weti na mbere barweri bagetekene ndi maturene ya onekirete murungi okwithira ebagunano tiwe ne ndi okedira oketritangwira ritete kaitene okau nkada yangabana kireto Priscilla murungi ne dirite ne ndi akiringaira campaign kireto murungi wandi ni amwanga ndena kuwa aribo bangine ndi utikinto bakethira bakiretaira Meru mutugi kare kato echio. Baba ni akari nkurukia magana jere kumamirigeni atigania barabara ya thingati ba mubunge wa ekuruka wira mwangaza nara nande baditite murunga mojojo gisiasa bakiuga ni bamweberete na njara ya onandire kiringa bana wa Meru kiraitu murungi kirikurura gipindi kiawe kebiri turenda kuweru areno mayalo tokwaloka tukurea na story cia kawira twinde twike king'ang'i the power ate PA Boya ile ate chapota wane MCA boya Ithatu ate MP MP okie imukuru okie MCA okie imukuru okie yayo Nteto promise to yo kinyana kubwethia na itwale ake antu batwale bara irima ndibuti ate kwa nene yari opposite antu bekare kabanire bakiwa ambu na gitumi kiauge kugwata kiraitu murungi mbaru nikiki ara genja yara na andikite ana ba collect mbecha ira revenue ra antu babainge Atwana batoka tokonywa rwatwe na ithima kenda barabara era twere tutesa pio kinyangu tutera ora twaneka irware na moram mukorora na tuyokeretie taitaji tujai mwane tokenjai kungina kunkatha ya kiraitu pidisira murungi na gwatimbaru ba kiraitu ba ikinya siasa chionga bana runywene wa ndini ya mwanganthia bakiuga mubunge wa ikuruka wira mwangaza na seneta Mithikari Nturi badane ya pinsani ba kiraitu batene ya gwitiria Meru na mbere Nonto kawera tena uwezo, Nturi tena uwezo, batijinyo tongerimbi, boyete bakwenda kya gavana. Ndienda koboria mboa wewe enji yake emwau. Kongetwe yakira itone mandi buti enda kugula. Kwe mtoto tena ngambuti koko. Pastor akenda kunywa nchobi gwata yukule Timotheo. Bitie kenda kule mwana yugera yakambuli. Na yanto ba first lady barauga batituona bationa kiraitu kwe mwanya jo mutwe na ngingo yejera to yo mutwe na arwa tukuga tukuona ngavana na muthia buruba kiuga kiribada tobau bakurura gitigiki ni kiraitu akiari na kiroto kia kariba Meru kia mwaka jwa 2040 Ile tereta vision 2040 alija mibango yangu gira sio za kwenda igetate ili to na manifesto kiraitu mugongere aandikire agitonya nene 2017 mwanka thai gogo cio thena gitete atia ni alithitie na kijana aya tithitie ni amberetie gaita gitate gaita alira ko kathi bukwana kugira ciendelea na kinya bubugo murugutira jo maendeleo jau soke ni kiraitu murungi kuma wandini ya mwanganthia gicigo mbunge ya Central Element ngiripotera Nteto cia Weru kwa dietwa ni mutugi kare na nikuma kenda tunende ya kareto kwa tukiona kanyaka kunoka incho karete na Nteto ingi niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe
Chuka University liu ni nguka kule muyo andu madara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugea na barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere ya mbega kenda kuko gwetu kugea na utongoria mwega ni kenda nthi tu itwike tanthi iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthura ni ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705 247786 Yetu Sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na arano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kurita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri Yetu Cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwago mpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ningucokeria ntubego jisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojisti kende rweli ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetu ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana ure kurukite kegerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwa nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na ari shabu ya unda bibia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical nikaenda sasa nafanya Southern Sudan.
Atolikaneta na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe Kile watu tole tie watu ko anda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi Ikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yora turetere yo ambori yoka tokeria Gabana Ikiraito Moronge ageretwe akuruka na etikwa Kiraito Moronge mero. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhumba Kenya yonde. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Na tuchokerane ati nende mutenyeru arenjore ya Meru kwanza lilongirete gikundi kia Thenjeri Murungu na rietwa North Imenti Pastors Forum sako kendionge yara nende Athenjeri babethirite bakiwa ne bakwata mbaru murengo kana nende irane bokeri antu bande obaitithia uru ne bottom up ne apagwete nende babakethira bakiruta naira notira boibo kareka muthuri murioki kato echio Narua Athenjeri Murungu kuma gicikombe kina Imenti ibejite amwe niketha bambia sako yao ile bakuweka batethire kiwiti na mbere. Na wachungaji wale ambao wako katika hiyo sako ni 250 na siku ya leo ndio walikuwa wamekutana. Kwa sababu hii ni sako, hii si milengo. Hata wachungaji wa Catholic, hata wachungaji wa PCA, wachungaji wa ACK wote mtu ambaye anaitwa mchungaji kwa sababu hii sako imetokana na Waefeso 4 mstari wa 11. Na hawa wachungaji ndio tunafikia na ndio tunataka wainuke. Na ndio tunataka wajisikie hata wao watafika kule tumefika. Kwa hivyo hii sako ambao tunaanza ni sako ya kushughulikia kila mwananchi, kila pastor. Amna bubu kiki athogiki atongire Bameru kwanza ario mithikari nturi kathuri murungi na inya karambuka iremia albara amwe na kinyoro chwa kitika municipality no ekari mudethia. I want you to assist me to change the face of leadership in this town. And I'm telling you cannot afford to be neutral. Hii story ya pastor wengine, you can't afford to be neutral.
you must take a position as a pastor. Because mashinda mnasema ninyi mnaletewa. So when we have people killing themselves in this county, na vijana wanakunywa mandawa sababu hawana kazi, ni kwani wanakuja maombi. Maombi peke yake yetawasaidia haiwezi. There must be faith and work. We must give them solutions. That ya kwamba tunakuombea lakini ujue hata ukiomba namna gani pesa itaingia kwa mfuko. Ni lazima uombe na kazi ufanye ili uweze kufanya nini? Kupata pesa. That is my position. Pastor. Karantera pastor is politician. The pastor is the same thing. He's minding about the children of God. Where he minds the spiritual part and we are minding the other physical part. Now to minding the physical part, even the spiritual will be easy. So mundone weka na mukoro. Na ndeta itwake yeto yondere na bara muntu na mwekoro muntu na mukoro imuntu iki group iri ko igaikemero mbe. Nere kombere ni pastors. Te group ese bogato kwa tambaru ito na bato tote wikumi hatuna ile kiburi ya ati nilisoma avant ati sijaishindwa nimesikia juzi akisema nguvu ni kwandura rere Kenya mzima ini kete wantashindo buruka leta getena miaka 40 na ndio kala miaka 40 also bebe na kale mapaza baba kuora kiume indi kulingana mithika nturi au gite no moka gitegaka mbachi na maromba au wengine mnajua na ndio muombe hata zaidi ni wale wakipewa kiwashinda na waanza kupiga kelele sahihi tuende manual register nini. Sisi tumesema sababu tumekuwa na Mungu tukiomba kila wakati na tuko wananchi hatuogopi wakuje electronic twende. Sasa wanapiga kelele. Na wameanza kupiga kelele ili wakifikiria uchaguzi ukipigwa sasa ile tutawashinda watapata serikali nizumkape sababu watajiapisha wao wenyewe ama watatoa reli. Hatuwezi kubali hiyo story sisi. Ndio tunaomba nyinyi muendelee kuomba Mungu amani iendelee wakati wa uchaguzi na baada ya nini? Nkiripotera Weru TV Mbitamuturi Murioki. Mana ya kare kuma wandeni adangada gisio bunge kiatiania centro ibati nende njara inderi nyuma ya werigiro bobo kwa tamarata ya miunda kurema kurekana bone ndibure mete ni ontopon kuchania tia tekagi chunge kabiabiana mubunge wa yala mpuru aburi kire unu wapatire kuidira akene kana barua iba kiariana mutoro yomunene ya karibane ndiba ugete ndebe kiri adhara wikinya gontukuna patikedire ndeba gicho na ira kiragyo baiketiano ndeba korea minister won me Peter munya gutigira ibakuda bakiona maratadia mukirimitheka na Nteto nyume kwethia kenine kia kambeo chibo wa nkamia maana ya kari kuma wandi ethangatha tigania century balasimikite kwa na baune kimioyo na batina taito njarene tiao nyume mubunge wa yala mpuru abori wikinyithia kenine kia tena chio duta ko maginyora anto ba choka iria iba kumete no ndo ko ba kumete mwanke ne wa thangatha ne chokerete saindi akunate amwan nara mwanke ne yegembe no ndo bayerete taito ningwete kya muntu kumairie nara akumeto kinya au kinyana mana tano kuria bikibiki kana kuria intobionde bila bio kaleo. They have wasted their day, their time. Mimi kama mwalimu sikuenda shule kwa sababu ya title deed. Kabiabia na barete anto kuma mekindori kuma mwa nale oketia anto ntere kenda bea kuthokia taito bea utamburanga taito ira kenda mporo ategetherene weta lakini amona bibi onde bwethetie mporo ne ombere kweya na atweleza bila kuri turaweta katwe tweane taito ruari lakini utubugona buria buingiyo kweba moba kwita kwela maiya kenda taito itamburangwa kwa tubare ikabea na tekuitha nkiwa inkomenane kanirete chiringi ngirimo mirongo mwanja chotamburangiria taito mbeca umete twatabore taira chio okethera weno kumenwane kerimbeca egoro tuko no tuito amenyera baba timanirete mekindo bakuma nkamia okethera no ane kerimbeca egoro tuko ikuo cho no kimuno no togote kwenda maendeleo ya nkamia tatumangarama ya irio ya ngari ciothe ya kila kitu antu barito tetundindi au egoro kabeabea andikane Facebook na atomeria awa taito ndindi cia thangatha itie no muntu ngeno ngakuete
Akaribane ndei barombete waziri wa uremi Peter Munyamu na mubunge Abori utiera taitoi batona kuma barona witia thitio bakinyela kendei batethia bora thirikari ya bangite oweka bea wo kuthukia maendeleo ri no atuo gote wanda maendeleo ya nkamia owe inyo thura iro atuletera maendeleo ikwana niende goka yenga nkoroki otueka wote maendeleo kwenda ithera ya nkamia no rende no atutere utakinya kuma 2017 bado tukuangamiswa sana na tutomeria ukora bora bwena kabeabea nondo kabeabea wamba bora ambererio tonya ndene taito no tonyamaria ende mwasimi wa mporo na bawatanete na siasi munya iba toretera intobio walenge nikenda mandu yetu yetabwega amona bonto moya Abori kire akari amona mubunge othai echonge kabeabea taito twereta kwainya yeboto nime kwambio kwainya na ote mnandeyo konya point imwe tinya kano lakini kirero kya yoyo ora wetete kwatona tena metho ikyo mkwenda ku make sure kirero kya kumongora methori na ruare mndo kabeabe ora ari ao na tiamure mpura mwawoni nema na tiamure mpura mwawoni ngamo daika ngatadia na ote witeboro ndene etiania lithium CDF 2013 2016 deno ilazi 95 alagra skemwe na 1.2 million bia kwanda kana 650 kwa hiyo times 2 ilazi 95 times 1.2 million ike 114 million si antwatiania ila kabeabe egrete ke unekiawe mwamba ndenda tareki gara bunge kura tareki 10 mwezi wa 10 ndane kabeabea nga mpengo kodine ha kanrumo ha toto kiuria kia Karibane ndeire untobwe tumikebo nurakaruoria weya nibwa taitoi kana ibo kwithira bena longo emiunda ya onjarene nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika na chio siasa chonekete kwa hata monki kire kiatho kimwe kire guthithikite kanisa ya Catholic ya Sacred Heart ara atungeria mwanya kuma marani ndi betherite bayo kia monki oro guchwa giti kia ubunge kuma mara Sami Kamunde no ritiaringi kura bethira bakithuja atungeria mbere ya kubaringira kura na kinya guchunko na metero yao ni onto bomobonendi omabobo idara bukyuma era bawato tungeria na mbunge wa mara kare kimbyuki na ugete ya siasa raba ingine ndeni baura amethone yanto kanisene na kinyamature ne siasa chedira kaita no kau munino mudhomi njuki rwero gitikyo ngabana anyaga mu Israeli na minereti bamwe barakutha wakiwa nendi bakwidira bakyadura na kanisa Martin Mugambi na Chunkuruki aringi kura aba uretwe guchunkuna na nkinya koraitha kaumo na nkinya turo babaraba ko baromba kura daino tuduri antu bena ukirangai na ukirangai tiri mtu akojagira tiria marua gena bila kuleta kanamente na to akatholiki ni sawa ne udinga tionane na gukula kwae Mochia cha Sami Kamunde oro kwenda agitege gichigo mbunge kia mara ariuga bamwe barombi kura abatari na mikinyo emiega gukanyuma na mama imo mantu marama umagira wona bagwa totongoria kana bathurwa turaithirie mundu na kundi arutite wira na nani anekania nantu ketha ni maundu magutethia tukegwe mundu anatethia cukuru ngeri kwao anatethia community ya kwao anatethia family yao anatethia ntu bantura nuka me mundu ana umagaragate amwana Kamunde mubunge wa gichigo mbunge kia mara kare kembyuki arauga babo baringitia cha kabauraga methoni mamwingi gukaja gutuika batathurwa kana bathurwa bagwa totongoria wadurwa nenkerwa kanyote kaumirie weto makanithani ulitangojia mwathani unashirikiana pamoja nao me hata agote mtu akula leo bonde atinda tubeja na urusi gutwe kukugote mtu agotigwa nyuma lakini kuma tariki 10 nika no ukabona 2027
Kiathoni gikuigo kuri na nkinyanyaga Muisraeli iyorano MCO wandia Muthambi na munini wa ngavana Muthomi Njuki araoroterete atongoria bamwe bagichiacha akiugaga ibambiritie kugania kari kuringana na michingi ya kanitha na turaugire mutokorwa na kanitha saitani asi tubegwa na ugo we andu bamwe bakubagua kanitha no kona mtu uria agworonta muthenya utukwaga kwiri kana teuma kirikiria no engineer Karunga Murombi MCA wandia chogoria arauga kariba tigunikite na thirikari cia matura mianke 10 nyuma ya ikunenkanirwa nontu botongoria kumaitha devolution ya jani kenda mtu masinani egwe impact ya devolution ugatuzi uma county government kufomewa kutebita kama luke kau kandi bwera ni ara kuterete kemo komwe county government kunengerwa tukunengerwa mbesa 5 billion 5 billion times miaka iko miume tukuni mbesa jegana ni 50 billion tutaka kere ni mbesa jedo nankera bodi atere kimya kenwe ngetano tukwenda gutonya utongoria wa county nituko consider nitotete nituko improve miaka enwe tano na twauga ni bora kiongozi sio kiongozi bora yune bilioni jenge jegana 25 wongere ila 50 ikinye 75 million. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi bagunekite na maratathi ya miunda kuma kiri minister Wandu Kimbithi na kinyotungata bwa muingi thirikari nene Professor Margaret Kobia akieria muingi thokoni agatunga kubena uriti akariba Tharaka North nende batekethire bakiringaira kura tungeria baunkumania na kinya kubara bakwithira nende batebateithia rawete kinya taito ikethire geta na mbere kongelwa kwatanite na Professor Erastus Njoka rogo chogete kiongabana kaunti Tharaka Nithi na kiama kia Jubilee amona kinya CAS miunda amona tungeria bange bagisiasa moja okinya ndongeri cheko Ibu atina muthenya kwe mthithokoni agatunga kiri mambura makunenkanira taito cia minda mambura marama gutongoretwi CAS wa Public Service Professor Margaret Kobia. Taito tunaleta hapa kwa Mara iko 4,954, Meru South 2,000, Tharaka North and South 10,989. So karibu zote iko over 17,000 ile imeretwa Tharaka Nithi. Simpige Imambura marama kuimbemberetwi ntongore kathumba cia gisiasa aria CAS wa minda aganthe guruni Mheshimiwa Alex Burimuiro mtora aruta taito cia ya Tharaka ithirikari ya Uhuru Muigai Kenya no magatoma na kwebu Muigai Kenyatta atwekeretie no tunakombea thirikari boethi ya muntu aigwe thirikari na menya itaburo muhiru kuona tukugai ngoborome tona mambo tiwanome ntobeto Tharaka ngobochona bai watu wa Tharaka chaguo ni lenu na Mungu awalinde, lakini msikubali kuwa nje ya serikali, msikuwe nje, mujaribu muangalie, msikuwe nje. Mujumba Tharaka gitonga murugara kirutambitwa kiri thirikari gutigiri bagukuthakutheria taito mono barabara miankani ne kengo bomba kuithia ntiga cia minda tugweta wa miankani dagu no ntima eromerete nyungu. Thank you honorable Mwirwezia na naye mantomu wake mdiete muno mdiete kwa Farida Karonei muno nkebera ye itokwenda taito kunde lakini gontuweta wa Kibunga gontuweta wa Mukothima Karocho na inyaka kurungu itokwenda taito na kwa ng'ombe katibu tuthiorokeretwe mukienda huko. Professor Erastus Njoka na orankurukia kurora giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi wenda kumwira turi determined kana tubangite gukukubwe maundu mara mutaruthirwa mutekirirwa runchi ni mwekirirwa runchi tweterere gwikira runchi within 1 year mwatunengera nene sibitali cietu timbega nimbega bayantu metu timbega wanacio tutekirirwa wega Dr. Mutaiki kabisa nino rankurukia kuramba giti kia mujumba Tharaka kiri kithurano tukugwata location ya gatue
etwere ogumianka karibu 20 na sabuti bomwe na sibo omwe itokoromba gitanwe bege bena sibo baere na sabuti bobana kenda ntoto bakomo kwata huduma wa serikali. Wakiri Paul Mugambi na orankoroki kinyawa akoromba gitiga seneto akaunti Thaa na tikiti ya Jubilee. Nteto chakozia na arotere okera ganto Paul Mugambi seneta wa Thaa atati chukuru deranda adhiya chukuru irogwa yambia na nkunea renda adhiya na chukuru irogwa arema wako ya madaktari renda adhiya chukuru irogwa aremiwe kaunti wabutwa Thaa na Thaa ketega seneta ika Thaa na Dr. Koromba. Tuko pamoja. Enkiripotera Uru TV kumantere cha Thaa Beto wa Paul Ogwa Kabede. Atungire bono dhimenti batemanetiye na arimi bakawantere chekianjore kenda kwari amantu yegore mibaki meraki kirmutemani yoyo arimi bana endene bawugite bakawata mbaru minister arimi Peter Munya mwena orogo chwagiti kyo rais onazimio Raila Odinga barigo Munya netiriti akireta ugarukubu kada kirorimi wobakawa Mthijona aru arimbakawa batirimire na atongirie baria bakugwata mbaru rutererwa Munya ibejite amwe na kuwa mwega jara bonete kukurukira mogaruku jaria Munya aretete kimantu gikawa kawa getu ni Arabic kana niko the best in the world na iko kanda gwa syrup cia Mount Kenya ko iturigarani no to prices si very low to expect tenje shilingi 500 kaja 6 pa kilo tukethura twe mbiro igana ko ituga thirikari igeria gutuswira market kana bathithie variation to export kawa getu directly to consumers antu to export beans ciitarongo beta kurusi baibo tukarustira na ikathiwa tukabenderia final ko na ndi arimi bakwa motivated kidogo lakini still kwina hope na kwina space ba improve prices unkuruki kungethwa bagatetherio bakari ma quality coffee batetherio bakari ma quality coffee agitumi kia mucemano jojo na arua tugwitite arimi bakauga kenda beja kwereswa reforms iu na bereso ora thirikari babangirite kubatethia ruterene rwa kauga imbije kwena program value addition waziri akung'ang'ana ni mono kenda arimi beto baendagia kauga ge process na inyana aria ome to export kauga geto kena bei njega supply chain no mwanke bangwe kuma grassroots kere moremi mwanka production mwanka inyana aria kagweri gwikwa ende tukarega go support waziri Peter Munya na to muthurira MP baria bakwerewa supply chain uore bweri gukara beta kuthithia sheria ire ikomba gutetheria executive omenye tukethwa tukiguthagia munene wetu ura twendete ja we waziri Peter Munya amrabu atongire barabo kari kingwataniro eji betho bakibera no mwanka bakwatembera thirikari azimio nikena mogaruruku jaja jetana mbere so batwe antu beto bameru thirikari ewe 2022 kire antu baile baraba ochindana ruterero rwa Kenya kwisha na ruterero azimio batu itokomea nara mero ileli na nara toina muntu wetu akarande atuilele manto akaua atuilele manto mayani atuilele manto eria na atuilele ngoyu chionde nara aketwa muntu wetu oguma mero yetu mwana wetu ko nike thirikari azimio na kenda continue tengoira ikwendela chia kilimo na ngoyu nge chionde chomba kuendelea na ruterero Peter Munya ri iruare mero babaterie kugwata mbaru no ntugutemo mero nge uri yagu iguru na inya ruterero rungi tutije no gekirwo for your information ruterero Munya ri rwa Raila Odinga Omoro ruterero arwekirwo inya na rugwatwe mbaru Inkiripotera Weru TV Mbitabuthuri Muriuki akiaria na njira mwanya na nyumba yetu ya Nteto uria kuromba gitiki mubunge ya kurori muntu kiombea engineer Edith Mwirigi na uritia mero kumenyera muno nontu ba murimo ya nyimba iraithirite nindi kia mpanga bunene Edith ariwibo yanto bamiru nindi bedire bakimenya amantu yegie murimo yo kenda bikaria kinyoto rone akiwa atonya nindi kitene atu mubunge wa kurwathira ndiko kwithira kinyako yaka wa cancer sentence kenda chietemba kwithira nindi chietethera kikura na murimo yo Martin Mugambi katumenyithie chiona njira ndiku Kuringana na Mochia Chendethi Mwirigi murombi wa bunge bwa mwekuru kiri kaunti ya Meru ariuga itua bina kiri kaunti nu bigatetheria gukandana na murimo wa kansa kiri kaunti nu ndi umwe atongeria nkethera ndi part of the lobby kana to lobby for more cancer centers Meru
nuntu nande murimo jojo juko tutangikie mono ja county tuketha twina cancer center kenda tupomba kwa screened kwenda twetha twina oinya ki county yonde imwe side ya imenti side ya buri igembe na kinya ikitigania endethi augite mithemba mwanya mwanya ya murimo uyu wa kansa no ambite nkunyukiri kaunti ya Meru na no akothiete na mbere kwangaikia na nkinya gutema ntame kiri michie ya kariba kaunti ni ya Meru. Murimo jojo kansa ijo tusumbura Meru yetu muno itujitwe number 1 keju na itubati kwethera twena ogwa sana tupati kumeaneki twe number 1 na murimo jojo itwije ukatega statistics ya oncology tukuthangi kwa muno i cervical cancer, breast cancer, cancer mumero na nyaikeu no gateka cancer iji affect muno digestive system tubati guchure neki iko affect antu betu niki twe number 1 akiongera ugite no ankinya utweria bubwega bombe kuruthwa kenda kwithura imbietimite murimo uyu wongereka kiria kariba kaunti no atongere ba Meru na unde umwe bonda wa kanyaka kwa Mamio County ndena mupango jwa kuthira ndi part of the research na ku encourage research mono kendo jitu kunywa na siwe njito ku treat na kinyanto baba tumaira septic tank itotega igiterera riambura ethiri ba ku drain iba ku treat na ku drain sewage chao bwega kutatwika ba kurekeria sewage iji sieta muyurione yetu inkuga nya mibeto ibabati kwetha bena regular screening akithirikiria na oroterete ikundi mwanya mwanya birakuga ibibateri kuraithiria kirima ntunkuthoma antu maramaomba kwithirwa imo maguti ma murimo uyu umba kuongereka kiria kariba kaunti ino encourage bodies nyingi muno ira cia in charge of sanitation Meru county government na kinya bodies ja nema bakatega igitare ambura ina antu bako drain ndoje ciao tuna proper treatment ya sewage Meru. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi na nikumira nende Nteto au tukutha tukikireka iria Nteto cietu Weru ari nkatho na njune ende kareka no Nteto tiumba kuthira othina kalono rikana kwebu antu bethera baki baina rumena muno antu baurene na bakithera inya bati kwaraniria muci umwe ethira nende mugurura mwekuru batiwitikananiria nende bati kwaraniria na kuwenda kwironki kintu wandika karatasi wa mwekira arakona ndegithira mwana ngiro fi ne mukuru abatire kurea mwekuru akandika karatasi akawana bakwengirwa fi amwekira aramethene mukuru yakona akathoma atia mbecha au mukuru githire bya kuria bakurira methene bitina chumbi utiko ari kwandika karatasi bya kuria bitekori chumbi ayeka umwe kuru akathana tukwemwe mukuru ari ngo imbati on invitation kana ithira rende agita wa ndigurone ya America on top biachara na ne ari atubia kadatia kange kuna ndo babatire weta ironene abatire witiande themwe cherukirira abatire witiande ayata murima na acharero ibraboi kuna ndike ndate kaulwe ama mankruki ande karatasi abo mweguru ndeta America ndombo ketha 11 kenda themwe chewa chakuriria onde ndene mweguru atiri makaratasi athoma nwa mwandikira mwere sasa munyanya ngwikwa ronene nkume abaingi bakwenda mbukinyithia America ndu ataitera mukuru ayukira ithe muthanya ukira aba muratondaga chietu ndene tire themwe au chite rwero kuria mwekuru amuthetia achamania karatasi arutere kande kiokira thaa 10 chiokinya ukayoti weinde ntekwero chamania abo tubaya ontubokotira watanirite na batumonkero twetha twikinya sindi karwetha no kare monere to muthiria Weru ena ngetwa PHINEAS IMAANA no tukoboya